Slatke riječi, ja te volim, da se sve ispune tvoj. Te tri male riječi, ja te volim, to sve je što mogu da dam. Te tri male riječi, ja te volim, sve je što mogu da dam. Voli me, voli ili me ostavi, lažna se ljubav lako zaboravi. Voli me, voli ili me ostavi, lažna se ljubav lako zaboravi. Sada evo i najuzbudljivijeg dijela ovoga programa, to će biti predstavljanje djevojaka koje su se javile za izbor najljepše. Kao prva, Marčec Biserka, stara 15 godina. Havuš Katica, stara 16 godina. Bujan Jelica, stara 15 godina. Bratuša Zdenka, stara 16 godina. Novak Darinka, stara 16 godina. Kosić Irena, stara 17 godina. Pongres Slavica, stara 16 godina. I posljednja, Bosnić Đurđa, stara 16 godina. Sada ćete imati priliku da još jedan put vidite djevojke koje su se javile za izbor najljepše.
Dragi posjetioci, rekao sam danas ovdje, možda to tek početak ove nove tradicije kulturnog iživljavanja. Čestitam! Oglas. Komisija za mis javlja da je sa velikim uspjehom izabrana mis našeg sela i da se ista drugarica bude dana takmičila za još veću i lepšu mis. Martin Vadla traži mladog i sposobnog čovjeka koji bi ga prihranil i sahranil do kraja života. Nakon toga ostavljamo sve što ima.